Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang dekat merlo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak deng ku pesakat kami sukuten keluahan en, bersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Bapa nami si permasehe ate, dak jamoti mo kami, deket tegu-tegu mo kami ibaga sentendim si badiaidi, ibas sukuten keluahan enda. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, Nderang lot deng kesempatan, mertobat mo kene. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas 2 Petrus bindu telu, ayat sibah. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, emosi tersurat i ayat pesibahken si mendok. Oda ngo i pedekah-dekah debata, bagah-bagahna, bage sinedokken debakala. Tapi i pehempun ngo ukur namida kene, ai oda lemmo atena, lot barang i semago. I bergedo ukur nango, asa karina kala mertobat, i pas dosa nanai. Pertua nami deket kita karinana. Oda lot barang ICP ketadingan dinalako mertobat bagai kade sini pergedoh keleng ateni debata. Kala si perjahat sini salibkan rebak dekat Kristus pe dapetan bekas mi kerajaan Firdaus. Tapi lot ngopiga-piga kala endorsu mendokken kade sini pikirenna dekat mengakapkan mak menentu si tujun dinalako mengakapkan kenggeluhan si rembaru. Sini percinta ni ukur pengikut Kristus i karina dunia en dos ngo. Imo ngo kesaroh kesentengan ibas dunia en kumernakan pekiroh Tuhan Yesus pedua kalikan. Petrus mendokken, derang geluh deng kita gabe pengikut Kristus si setia. Kenah ngo kita gabe sadar ibas pikirenta tikan memema pekiroh Tuhan Yesus pedua kalikan. Asa karina mo kala. Engkep mi kesenangan si dekah ni dekahna, sini perbaga Tuhan mendahi kita. Kala si odah menentu si tujun, lot dengo ibere kesempatan dinalako balik dekat mertobat. Kumernakan idi, nderang lot deng tiki dinalako memema gabe tiki permaseh aten, senggota belus dekat pengurupin Tuhan, asa merembahkan berita si merandal mi karina jelman terem, si mengketedohken ipeluah ibas kemagon, ibas pekiranan deket penglakon ta i dunia en. Kuasa ni keleng ni ate Tuhan imo kegegohan nalako ki pemende deket oda ngolako menghukumi. Mula pe bagen dari lot perukuran deket penglakon ta simroha ulang ne ibeli. Mula tatandai sadakala si kumurang tersengat kepercayaan kumerna merdalan, Arab dalan si odam penter, memaing laling, dormo teguh i. Kuasa keleng ateni Tuhan tamo, si menegu-negu kita karina. Mersodip mo kita. Ale Tuhan, bersampang ati ngo kami dinalako memema pekirohmu. Melias ati mo kumerna sobar kalon ngo kono mendahi kami. Pake mo geluh nami en, dinalako peraratkan berita si merandal mi jelman terem. Lias ate mo Tuhan, ibagasan gerar Yesus. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i, kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masu-masu kita karinana. Juah-juah mo banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.